Angelique ndayishimiye, Vresto ndayishimiye, byavuzwe ko bo barahamye baremeza Perezida wa Turukiya Erdogan, Sultani Makenga bashobora kuba barahaye amahera menshi amadolari witwa Ndikuriyo Révérien atembagaza ubutegetsi bwa Sebarundi. Nukuvuga ngo nyuma y'uko inama zikoranye zigaterana, amwe mu makuru yasohotse buno byazamuye icyuka kibi cyangwa se umwuka mubi. Mugabo nanjye hano ndababwira ibyo fite n'ibyo fitiye gihamya nk'umuhanuzi. Ubu ntabwo vuze ngo ndi gusesengura, ndi gusobanura, ahubwo giyewe nje nk'umuhanuzi, Profete General, ndikoma mu gakiriza homboka. Harimo abantu nyine bahita bavuga ngo ceceka, uya si cecetse, homboka. Tuvuge hamejo nzabaha update y'ijuru ndetse cyangwa se yo muri presidence aho bigeze. Ubutegetsi bwa Sebarundi rero ngira ngo indwi bamuhaye, ngira ngo Sebarundi nta hantu na hamwe ari gusaba inkunga mu mahanga ngo ayihabe, ariko bababashije kuronka inkunga y'ibihera byinshi, ari nazo mbaraga Ndikuriyo yaba yarose, ari nacyo cyateje umwuka mubi. Kuri uyu mugoroba inama yabaye rukokoma cyangwa se yihutirwa, ngira ngo ahari ubwo bari bumutwerera u Rwanda cyangwa Noro Kivu na Side Kivu cyangwa se Amerika, simbizi. Mugabo reka mbareke mubandanye mushikira. Profete General Martin, mbabwiza ukuri guca muziko ntigushye. Mu Burundi nta matora ahari, mu Burundi nta matora ahari. Ni nk'itangazo ntangarije abene igihugu. Ubu n'ubutumwa, ubu n'ubuhanuzi, ntabwo ari analize, si ubusesenguzi. Mbwire rero mu buraruko no mu buseruko, Noro na Side, Gardeno by'u Burundi, nta matora ahari yo gutora perezida. Ahubwo mu Burundi hari ingwano, ari nayo navuga iteye ubwoba imitima y'abarundi, ari nayo navuga ihanze igihugu. Hari intambara kandi iri nko mu buryo butatu. Hano ngira ngo turavuga ibintu bikomeye nkuko mubizi. Ni ukuvuga ubu ibi by'uko Révérien ahanganye na Evariste Sendidefudede ngo yifuza kurobanura, ntabwo ibyo bizaba. Imana ntibera, ntiry'igiturire. Ahubwo ikintu mukwiye kwitegura, tureke guhendana, gihari ni intambara. Kandi intambara imwe iratutumva iva hanze y'igihugu yinjira mu gihugu. Redi tabara ibyo uhugiyemo ni ibiki? Agacerere niyo mbara arimo n'akahe. Ni ukuvuga ngo ese ibintu ingabo z'u Burundi zakoze muri Noro Kivu na Side Kivu, mwagize ngo M23 ko ari uko yanga gufatikanya intambara nyinshi iratuje, cyangwa ahubwo bari mu myiteguro? M20 ntimuyizi se? Iri mu myiteguro yo kwihorera, kandi iri mu myiteguro ubwo Neva we yabanze ko baba baturanyi be, ko byagenda kose bo bafite intego. Kandi uwo n'umugambi nkubwiye urimwo. Bo rero kuva Neva yaranze ko baba abaturanyi, kandi akabarwanya yivuye inyuma, no muri Amerika akaba ari kubarwanya, ndetse ahashoboye hose akaba ari inyuma mu bitugu bya Felix Cirombo, amushyigikiye barimbura M23. Icyo nzi cyo harimo akazikira. N'ubu isaha ku isaha iyo ni intambara imwe nakemeza, naharura, iri inyuma ihinda, kuko umurundi yaravuze ngo akari inyuma karahinda. Indi ntambara ya kabiri ndabivuga homboka, kuko
ngo aho kunigwana ijambo uzanirwe n'uburibwi, Imana yacu turayikunda dufite ibyo duhigana, aho gupfukamira abayari twakemera tugapfa, tukarokora ubugingo ariko umubiri ukagenda. Sawa. Indi ntambara nuko mu gihe indongozi uhere kuri Evariste Ndayishimiye n'umugore we bari gushwanira Révérien Ndikuriyo, abasahura bari gusahura, n'abinjirira igihugu cy'u Burundi bo bari kukinjirira. Ibi murangariyemo ruswa ziri gutangwa, maneko ziri kwinjira muri mwe, abahabwa ibiturire bari kubihabwa kugira ngo babone uko batembagaza ubutegetsi bwanyu, kandi ibyo mwe ntimuri kubireba. Uba amadolari ushobora gusanga umwe muri mwe tutavuzesha ayibitseho kugira ngo arebe ko yakegukana igihugu cy'u Burundi akagitwara. Ni ukuvuga ngo hari abantu babuze aho bamenera, ariko ko muri gushwana murimo murajya mubakingurira kuko muri gushaka abariye, muri kuvuga ibyo. kandi buno Révérien ari gushaka inkunga muri iki gihugu ndakibagiwe, kwa Erdogan, Turukiya. Ndayishimiye ari gushaka inkunga muri Guinea. Ni ukuvuga ngo mwe muri kubona ukuboko n'ibyo bari kurwana nabyo byo mu gihugu imbere, ariko hanze buri muntu wese ari kwibikaho inkunga. Ubu hari n'abari gutereta Kigali ngo ibahe amafaranga kuko bazi ko Kigali idahumekana na Ndayishimiye. Hari abanyepolitike bari gutereta Sultani General Makenga, abashakira inshuti yikiza umwanzi. Ubu rero hari amafaranga ari kujya imbere, hari ibiturire biri kujya imbere, hari ruswa ziri kujya imbere muri iki gihugu, navuga ziri kwihutirwa kandi ziri kugendera ijasi. Kandi uyu mwita umwanzi, aba bamwe bake babanyu bamuhinduye inshuti. Icyo nzi cyo nuko muri diplomasi muri inyuma, nuko usibye no muri diplomasi no mu ntambara muri inyuma, wowe Evariste Ndayishimiye ntabwo uzi urukuraririye, ntuzi urukuhiga. Buno rero tuvugana amafaranga menshi cyane ari gutambika yerekeza mu Burundi, telefone ziri gucicikana zerekeza mu Burundi. Amakuru nkubwira ndayafite kandi guha update genzi, yewe bigira bigende neza. Hano telefone ziri gucicikana, kandi ntabwo muzi neza ko telefone z'indongozi ntabwo bazihakinga, nta muntu uzumviriza, n'iyanjye ntawe uyumviriza, sibye n'izo zindi, ariko n'iyi ntawe uyumviriza. Buno rero tuvugana nuko igihugu cy'u Burundi kigeze igihe hagiye gukoreshwa amahera, amakungu ari kubyinjiramo. Buno amakungu ari gukomanga, ari kuza yirukanka ku muvuduko uri hejuru cyane. Kandi mvuze amakungu, inzira iri muri Uvira, mvuze amakungu nuko uko Ndayishimiye yashyizemo imbaraga zo kwanga Abanyamurenge no kwanga Abanyarwanda na Nord Kivu na Sud Kivu, akebo kagiwa mugarura. Intumwa y'u Burundi yabwiye ngo huguha. Nagira ngo nkumenyeshe ko buno uraraririwe, maneko zikuriho, kamera zikuriho, n'ibindi ntashoboye kudondagura ngaha. Je namaze kumenya rwose, namaze guhabwamwo amakuru isaha ku isaha. Shobora kuribwa izosi, shobora kwirukanwa, shobora guhunga sinzi kiri bube, ariko hari kiri gutegurwa. Ariko hari kiri gutegurwa. Buno tuvugana Abarundi bo yenda kubera ubukene n'ibibazo, sinzi ko mujya mubirebaho. Ubwo muzi ko byaheze ngo hagiye kubaho amatora, uzatogwa nande? Wamaze gukoza agati mu ntozi, warahereye muri Nord Kivu ukageza muri Sud Kivu uri kwica. Wibwira ko abo bantu wabarogesheje basinziriye?
icyo nzi cyo update y'ijuru ndetse no muri perezidansi nashyikiriye bari kukurya ambushi, bari kukugenda runono. Wowe neva izengurukeho urebe, nimubone Evariste Ndayishimiye afite amaboko ameze uko, mukabona Faustin Ndikumana ameze uko afite amaboko, n'abandi tutavuza aba bose. Shuti yanjye, icyo nzi cyo aharwana babiri hatsinda umwe, wisunga umugabo mbwa mugakubitirwa hamwe, ugendana n'umugabo ukaba umugabo, wagendana n'imbwa ukaba imbwa. Mbwira uriwe na jewe ndakubarira uwo ndiwe, tubone kugendana. Buni inzego z'iperereza zanyu n'abasoda bafatiwe muri Kongo batanze amakuru, batanga n'andi y'ubuntu kuko bari gukiza agatwe kabo. Iyi ngabo zaheze muri Kongo zimwe zamaze kugera muri Red Tabara, izindi zararorongotanye. Mwumvise ngo hari abasirikare 1000 bazimiye, bamwe bari muri Red Tabara, abandi bari kwitoza muri M23. Muzababona bagaruka, kandi nta muntu n'umwe uri gushyigikira ingoma ya Sebarundi, kubera ko Sebarundi ariko nawe aratwikoma ngo ingoma ye turayirwanya, ngo turayisenya, ngo ntitumukunda turamunegura. Nta muntu ukunegura, ahubwo wowe wubatse ibintu buhubutse bitagira organisation iyo ariyo yose umuntu yagushyigikiramo cyane gose. Ibaze nk'izi ngabo ziciweyo n'inzara, zihurirayo n'akaga n'amagi, muzirira amafaranga, murazicuza. Umusirikare abagicuruzwa muri Kongo, hajya ubwo ninde muntu uri bubwire uri muri Kongo unashyigikira ingoma yawe ari umusoda? Hano mbumvishe audio ge banyoherereza. Nukuvuga rero nureba ko nta bushobozi Evariste Ndayishimiye afite bwo kwirukana muri leta ye, bahita bamubwira ngo umukuru w'umugambwe abanza byemera niho ndi buvemo. Ko nta bushobozi perezida afite bwo gutwara igihugu, Révérien atabyemera, igihangange ninde? Ko umukuru w'umugambwe arusha ijambo perezida. Mu nkuru nasohoyemo saa sita wabyumvisemo, abasenateri bose, abaministiri bose bari inyuma ya Yuda. Uyu munsi rero igihugu cyo ni muri bugisaturemo kabiri ngo gisatuke, umwe atware igipande kimwe undi atware ikindi. Kabiri, ntabwo muri bubane mu gihugu muri inkube ebyiri, ntimuri bubane mu gihugu muri bihanga bibiri mu nkono, ntimuri bubane mu gihugu muri abami babiri. Hategerezwa kuba umwami umwe. Uyu mwami rero ninde? Mwabonye imbaraga zose ma 20 yakoresheje mu gufata iyi mirwa yose. Hari amafaranga yavuye muri Amerika yo gushyigikira abantu barwanya CNDD-FDD, kandi Sebarundi ahorayo na Giseke dahorayo, telefone zihorayo zihamagara. Ariko ntabwo muzi ko Amerika ibahema, ibagambanira, ikabagurisha. Mwebwe mwaragambaniwe, ubutegetsi bwa Neva bwaragambaniwe. Nushaka nkubwire ijoro, ushaka nkubwire n'umunsi, iyi ngoma itari bwirirwa itari burara, akari inyuma karahinda. Ntacyo mvuze, ntiteranye, nzaba mbarirwa n'umwana w'umurundi cyangwa w'umunyarwanda. Ariko icyo nzi cyo inzira igicisa si yiri bwihutirwe, ahubwo inzira iva Nord Kivu na Sud Kivu iri kujya Bujumbura, iri kujya Bujumbura. Kandi strategy zose ziri kwigwa nukugira ngo nibura hapfa umubare w'abantu bakeya bari ngombwa. Ariko wowe Neva bagukure rwose. Bye bye ngo na gugu gugu, bye bye ngo na gugu gugu. Hano rero umugore wa Révérien ntavuga, icyakora uwa Evariste Ndayishimiye Angelique Ndayishimiye waravuga. Uko Angelique Ndayishimiye we nubwo mwakena mwese ntacyo bimubwiye, apfa kuba wameze neza. Bamubwira bati uri mama w'igihugu, umubyeyi, mutambukanye umukuru w'igihugu, tapiruje, bakayimusasira. Ariko urukundo rw'Abayahudi, urukundo rw'Abaheburayo nukuri ukaba wasasira tapi. Ngiye nkayinyuraho
igihugu cy'iburara, igihugu cy'ibwirirwa, igihugu gifite izina ribi gitukwa, naba ntari Yeremiya yaribaza aravuga ngo Yerusalemu habaye amatongo, najya nte, nanwa nte, nagira umunezero wo kwabira umugore wanjye nte igihugu cyangwa umurwa cyangwa urusengero rw'Imana rumeze uko rumeze. Uriya aravuga ngo Dawidi winyingingira kujya kuraza umugore wanjye, abandi mbasize ku rugamba bari gupfa. Rero umutima ukunda igihugu Imana naho iwupimira, nta handi, ni mu bikorwa. Guhagarara imbere abantu ugasoma disikuru ngo nitwa Sebarundi, ngo kubera iki ngo nta wundi mu perezida wiswe Sebarundi, ngo ibyo nasanze biri mu itegeko nshinga ngo nkora ibirenzeho. None twebwe mu ngo zacu iyo uzanye umugore biriya byose hari ubara papa, iyo wazanye umugore papa urazibara, iyo wazanye umugore niki se ubara amashuri y'abana se uko azaba azimbye, cyangwa uzana umugore wagera mu rugo ibintu bigahita biba nk'ibyo bari kwa grandis. Hagize ngo iyo uzanye umugore mu rugo ibyo by'ubuyi by'amata by'amafu atandukanye n'amavuta atandukanye ibyo umuntu aba biraba. None wowe uti njyewe nagezeyo sanga ibyanditse mu itegeko nshinga ndi gukora ibirenze ibyo. Mbabwiza ukuri rero, Evariste Ndayishimiye navuga ngo abamusezera bamusezere, kandi igihe cye ni iki cyo kugira ngo atembagazwe cyangwa se ahirikwe cyangwa se biyangare bigumuke. Ariko navuga ngo manda ye irangiye nabi, irangijwe nabi, kandi umwaku we uturutse muri Kongo, niho utangiriye, urupfu rwe niho ruturutse, ibyago bye niho biturutse. Ndayishimiye hari umujinya uri kumuhiga w'abantu aba bakurikira. Ndayishimiye yavuze menshi, u Rwanda rumufitiye ishavu, kandi sindi umuvugizi wabo ariko nuko biri, ubwirwa besha kumva beneyo. Ndayishimiye Evariste Noro Kivu na Side Kivu Sultani Makenga aramufitiye akazikira, ubimenye neza. Ndayishimiye Evariste witwa Ndikuriyo aragufitiye agashavu, kandi iryo shavu yose riturutse mu mbuto wabibye, buno ugomba gusarura ugahaho umuryango wawe cyangwa n'inshuti zawe, koko uwishigishe yararusoma. Icyo nzi cyo ni wowe ukunda kuvuga ngo intambara ngo aho yatanguriye ngo ni nawe izaherera. Amaboko wari wiringiye n'ingufu wari wiringiye zo za FARDC na Gisekedi, ubu Gisekedi nawe yabuze ayacira n'ayamira, yabuze ubutabaza bura n'ubufasha, byamaze kwanga. None biragenda biti? Ntabwo Bugande buri bubijyemo, Tanzania iri mu bucuruzi ntiyabijyamo, Kenya ntiyabijyamo. None Ndayishimiye abaye uwandi. Saha ku isaha mushobora kumva Ndayishimiye yahunze, cyangwa nawagwaye peritasiyo umutima ugahagarara nka Magufuri cyangwa nka Nkurunziza. Umutima ugahagarara rwose ntiwongere kubara cyangwa gukora. Noneho rero ngwikubise umukeba bayirenza urugo. Iyo ushaka ko ingoma yawe ikomera, ntuba waratanguje ingwano, ntuba waratanguje amagambo nk'ariya, ugatinyuka ugahagarara, ubutegetsi bwa Kigali nzabuhirika, mbutembagaze, mbohora Abanyarwanda. Kagame arababoshye, iryo jambo rikakunyura mu kanwa, ugatinyuka ukabwira perezida ngo nta ngabo ngira muri Noro Kivu na Side Kivu ziriyo. Ngira ngo yenda se ibyabaye kuri Rusesabagina we ntabyuzi, ahubwo hari igihe wakirota uruva wowe washimuswe. Ariko koko amakungu asakuza n'amahanga agasakuza, ntabwo we bari bugushimute, ahubwo uranyagwa igihugu bakunyage n'ingoma, kubera ko n'amafaranga wari ufite nayo araheze, n'intwaro nazo ziraheze. Kuko FARDC ubu uri gushaka uko bisubiza ikisasa.
hama itegereze Amerika. Ntabwo muzigira musubiza intambara inyuma ngo muvuge ngo reka turisubiza ibice byari byo, nta wayigwana. Abantu bose ma 20 yarabakanze irabahahamura. Ejo nzabaho ubutumwa bw'ingabo z'u Burundi, bamwe mu bari kugwana muri Kongo bampaye ngo mbutangaze ngaha, mbibwira abarundi ejo nka saa 7 z'umurango nzabubaha. Hama igitangaje, igiteye amatsiko, buno turi kuvugana nuko ndayishimiye, nta nubwo we ari kujya gusaba inkunga amahanga, ahubwo ndayishimiye ari gusaba inkunga zaho yahungira, ari gushakisha uko yakwepa isaha iyo ariyo yose ari kugambanirwa, aziko Révérien shobora kumunigira mu biro, cyangwa se akamufata mpiri, cyangwa se akamufata tabugwate, kuko mu biganiro Prime agirana na Ndikuriyo. Mu byitondere, aba bantu bashobora kugambanira ndayishimiye, kandi igihugu kikaba icyabo, kuko nuza kureba Prime niyo ngabo, ibyo adahuza na Everest ndayishimiye nibyo Ndikuriyo adahuza na ndayishimiye, miburiburi abagerageza guhuza ni Ndikuriyo n'uyu witwa Prime niyo ngabo. Abobo mwe afazari mugaba abandi bo aho umwe acundi yahacisha umuriro, ntibahuriza ko ingabo ziri gupfira hariya. Rero Ndikuriyo yaragiye yubaka igisoda cyitwa imbonerakure, yubaka imbonerakure, yigwizaho ibiswi by'inkona, bakenyera rugamba. Shimiye abantu twabanye muri live ku mugoroba, turateganya indi no muntu itaha, navuga umwami azadushoboze. Uyu munsi wa none turavuga kuri ibi bintu bitatu, nkunda gukoresha ubutatu butagatifu. Navuga Yesu yaratubariye aratubwira mu Rwanda n'isi n'umubiri na shetani. Ni ibintu bibiri bitatu yavuze, ariko avuga ko ari byo bintu turwana nabyo. Ni gute rero shetani yambara umubiri mu karwana? Ni gute se kibi yambara isi mu karwana? Ni gute shetani noneho mu Rwanda we yigiziye imbona nkubone? Ibyo rero Yesu arabivuga, ariko abivuga en general, abivuga rusange. Turwana n'isi n'umubiri na shetani. Yesu Kristo mwana w'intama w'Imana. Turwana n'isi n'umubiri na shetani. Ni ijambo wumvise ishuri renze imwe. Mwizo ntambara zose turajya dutanga akarorero, yo vuze ngo urwana n'umubiri. Umubiri uragatsindwa n'Imana. Yakobo shetani yanyuze mu mubiri wa Yakobo. Shitani yanyuze mu mubiri wa Esawu, uvukana na Yakobo bukuru na butoya. Bibiliya ivuze iravuga ngo abo bantu bakimara kuvukana, umwe yariganyije uwundi umugisha, ariko ava umutatarariganya umukuru, koko byari n'intego y'Imana. Bivuga ngo nuko ngo Esawu ava guhiga, ajya guhiga, arabuririza neza, atahiraho. Kandi barahigaga bakamara y'iminsi, ngo aje umugisha wawugurisha iki? Ibiharage. Hari shitani yanyuze mu mubiri w'umuntu witwa Esawu, amuteza inzara ikuriye izindi. Akarorero reba, ufashe nk'amasengesho y'iminsi 2, 3 bivanye nuko abantu dusenga ugutandukanye mu nkomezi. None umuntu akagucunga ushonje, haraho inzara igera ikakujya, akakubwira turampa iki ngo nkugaburire, ukabuzi ko nta handi hantu uzabona ibyo kurya. Ngira ngo icyo waba ufite cyose wakimuha. Noneho rero Esawu ngo afata umugisha wawuguranisha ibiharage. Ibi biharage shitani ubwanyuze mu mubiri, ariko akoresheje icyitwa inzara. Inzara icumuza bangahe, yarimbuye bangahe, yishe bangahe. Umurengwe wica bangana iki, urimbuye bangana iki. Noneho rero ubwo niho wahita wumva ngo shitani inyura mu mubiri.
Shitani nanone yanyuze mu mubiri w'umugabo witwa Yobu. Shitani anyura muri uyu mubiri aguteza ingwara, ibibembe, n'ibindi bintu bitandukanye, navuga ibinyoro. Izi ngwara nyine navuga mbi. Iyo barababara cyangwa se example, niba wari wabona umuntu urwaye warembye cyangwa wageze kure, wagera nk'ahantu mu ndembe kwa muganga, cyangwa ukaba waranarwaje cyangwa ukaba waranarwaye, umuntu ararwara agasigara ari nk'akantu k'agasitati kari aho ukuntu, uhema gake utinyeganyeza ukagera kure. Sasa umugabo witwa Yobu, Shitani inyura mu mubiri iramubaga nta kinya, kugeza ubwo Yoba avuma ijoro yasamwemo, avuma umunsi yavutseho, avuma se, avuma nyina, kugeza ubwo Imana imwibe akabangira amubwira ngo ntunyihakane, ninjye wakurekuriye mu maboko ya Satani, mugabo ubugingo bwawe ndabufite ntacyo azagutwara. Yoba atangira guhamya, navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo njyanye. Imana yampaye abana yaburite kuyisubiza. Imana iduha ibyiza, ese yaduha ibibi byo tukabihungira hehe? Atangira guhamya. Niba rero hari ikigeragezo kibi waba uzi, waba warumvise, Shitani inyura mu mubiri bwikarwana. Tubonye inzara, tubonye n'uburwayi. Shitani inyura mu mubiri kaguteza irari ry'ubusambanyi, ugasambanya amatungo, ugasambanya ibintu n'abantu, ugasambana abujuje imyaka n'abatayujuje. Shitani guteza umubiri, ukanywa inzoga, ukanywa izinyobwa n'izitanyobwa. Murwana na Shitani. Shitani bivuze iki? Shitani yo yiziye urasara, ukagwara abadayimoni akakwiyoborera, akakwiryamishiriza, akakugaburira, akakwambika. Ubwo uri kurwana nande? Na Shitani. Noneho uwo ni umusazi. Banyene umusazi ubwo bari kurwana nande? Niba urwaje Shitani, kuko ibimurimo ni amashitani, ibimurimo ni amadayimoni. Yesu aravuga ngo murwana na Shitani. Ubwo ho ni gipfusi ku gipfusi, ingumi ku ngumi. Niyo mpamvu intambara yo kurwana na Shitani birasaba umuntu w'umuhinga. Duha imbaraga Yesu, duha imbaraga, duha imbaraga Yesu, duha imbaraga, kuko kurwana na Shitani ndabizi bigomba umuhanga we. Duha imbaraga, duha imbaraga Mana, duha imbaraga, duha imbaraga Yesu, duha imbaraga, kuko kurwana na Satani ndabizi bigomba umuhanga we. Duha imbaraga. Yesu yarwanye na Shitani aramumenya. Yesu arwana n'umubiri arawumenya, arwana n'isi arayimenya. Yavuye mu isi, Yesu nta refura aririmbye, nta n'igitera aririmbye, yarababwiye ngo tuzaririmba intambara yose irangiye. Buno tufashe igihe mu ngwana. Uwo ni warwanye na Shitani mbona nkubona. Agikuzima munyaga, ifunguza kingurira abera. Noneho uyu munsi umwami Yesu kizigenza wa Repubulika yo mu isi n'iyo mu ijuru, umwami w'abami, Geshi wa mageshi, aravuga ngo murwana n'isi n'umubiri na Shitani. Hano dufite abakizwa batanazi ko iyo ntambara ibaho, batanajya bayitegura, batajya banayipuraninga, batajya banayibona mu mboni zabo no mu kazoza kabo, bibereyeho nk'impumyi, ntacyo bibabwiye, ntacyo bibaraba ko siho bari. None wibaza ko, wiyumvira ko harya nyene Yesu ibyo yavuze ari ubujuju? Iyaba warusobanukiwe umubiri, ukamenya opposition uhagararamo kugira ngo umubiri nugutera udatsindwa n'uburiganya bwa Shitani, ukamenya opposition uhagararamo isi yagutera, ukamenya uko urwana ntutsindwe n'uburiganya bwa Shitani. Abadayimoni nabo bahaguruka Shitani yabavuye ikuzimu, ukamenya uko aho uparika naho uhagarara udatsindwa n'uburiganya bwa Shitani. No kuri sariyuti, amarembe, amarame. Mugabo rero ibyo byose mwuka w'Imana abiraho kubyigisha no kubibasobanurira. Kuko iyo bakubwiye ngo urwana na Shitani seriye, mubona ibintu batega mwabirenga, amaguru agahita byimba, ibintu bahuhera, umuntu akarara avugaguzwa, akarara acuramye,
ibintu babihuhera ukajya urwana utazi ibigukoresha, ukiba utazi ibigukoresha. Muzi amabi shitani akoresha abantu imbona nkubone, ukuntu shitani atwaje abantu igitugu, abantu bikatishaga amabuye mu marimbi, abasazi. Navuga rero ngo turi mu rugamba turwana n'isi n'umubiri na shetani. Mukanguke mubimenye, 2026 tugomba kuba abatsinda mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi ugatsinda ikigeragezo cy'umubiri, ugatsinda ikigeragezo cy'isi, ugatsinda n'ikigeragezo cya shetani. Ndagushyigikiye utsinde mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Burya nta kigeragezo kitagira iherezo, iyo ukitwayemo neza kigusiga uhagaze. Uracuguka nagurwa ukajya ku rufatiro, ukagisohokamo neza nta mugayo ukuriho. Burya ikibazo gihana imbibi n'igisubizo, humuriza intambara si uko zizahama. Ikigeragezo ufite ugiye kugisohokamo nawe, hari Imana itabara ku munota wa nyuma. Burya nta kigeragezo kitagira iherezo, iyo ukitwayemo neza kigusiga uhagaze. Uracuguka nagurwa ukajya ku rufatiro, ukagisohokamo neza nta mugayo ukuriho. Burya ikibazo gihana imbibi n'igisubizo, humuriza ntambara nuko zizahama. Ikigeragezo ufite ugiye kugisohokamo neza, hari Imana itabara ku munota wa nyuma. Burya nta kigeragezo kitagira iherezo, iyo ukitwayemo neza kigusiga uhagaze. Uratuguka nagurwa ku rufatiro, ukagisohokamo neza nta mugayo ukuriho. Ni ukuvuga ngo isi ntabwo izigera ikunda abantu b'ijuru. Isi irahinduka ikanga n'abayo. Muzabona abantu badakijijwe ariko bikorera ibiri ijana. Kwa Siyoni muri ville muzababona, ku Musaga, Ngagara, Cibitoke, Kanyosha, Kamenge, wabona abantu aho hose, Kigali, Kanombe, Nyabugogo, Remera, mu mugi ville hose, nyine ahantu hose hari amasoko muzareba abantu bakora cyane, ariko shitani ikabahemba dondo ubwonko, inkaratika, muntu rinde, conga umuntu, urumogi. Nyuma y'ibyo ikabakubita gereza, nyuma y'ibyo doke shitani ikabatwaza igitugu, bakarara bagwana mu ngo zabo, bakarara batuka ababyeyi babo. Kandi biravuga ngo wubahe so na nyoko uramire mu gihugu, nyuma y'uko yiriwe mu muruho w'imvune nyinshi z'akazi. Noneho shitani igahita imurengerezaho no kumuraza ahagaze, atongana, ashwana, atukana. Nibyo yaruhiye ntituma biyo. Isi izakwanga. Iyi si ugisaba inzu nziza ikaguha icyumba, wayisaba inzu nziza wakora cyane icyumba na saro, kugira ngo iyi si ugire ibyo kurya bya mu gitondo, ugire ibyo kurya bya saa sita, ugire ibyo kurya bya nijoro, ugire inzu yawe, ugire imodoka yawe. Ababifite muzi urugendo mugenze, sariyuti muri abantu b'abagabo. Isi izakwanga. Isi izana umwenda kuwa mbere, kuwa kabiri kazana undi, kuwa gatatu hakaza undi, imodoka ikaza uyu mwaka, mu wundi bagasohora indi, mu wundi bagasohora isi. Yesu aravuga ngo ntabwo muri ab'isi. Yesu aravuga ngo ntabwo muri ab'isi. Isi shitani yarayikoresheje agerageza Yesu aramubwira ngo simbuka, ndaguha isi yose uyiganze uyitegeke. Ndamya ndaguha isi yose. Abantu bajye kuzimu ni intambara y'isi, abantu borora amahembe, aborora amashitani, abantu batunga za nyabingi, za kiranka, za ryangombe, ni isi ibibakoresha. Ntabwo ari uko babikunze. Abatanga ibitambo abana babo, batanga ibitambo ababyeyi babo, batanga ibitambo abagore babo, abagabo babo. Abaperezida bamaze kugera muri Illuminati, Antikristo, Freemason, kiranka, ryangombe, abo bose ni isi niyibatwaje igitugu. Wasiwe ukiremwa wari mwiza,
ariko dore ubu urahuzagurika, ntituzi aho tuganisha ahazaza hawe, mfite ubwoba. Ni ukuvuga ngo isi ntushobora mu isi umuntu avukaganya agapfa atanyuzwe. Mu isi umuntu arifuza avameda akifuza premida akifuza piemayemo ntabone, kwifuza kwe ntanyurwe ntanahaga. isi kwereka umukobwa mwiza, ikakwereka umugore mwiza, ukabona umugabo mwiza, ukabona ibyo kurya byiza, ibyo kunywa byiza, ibyo kwambara, abana beza. isi nta munoza, isi ni nta munoza. Yesu rero avuga ngo murwana n'isi n'umubiri na Shatani, kuko iyo ni intambara itarangira, ni intambara no mu nzozi ugwana, ariko izindi zijya zirangira. ubu Rwanda duhiritse irenze 20, nta rusasu ruvuga, umutekano ari furu. ni akarorero. Amerika y'imyaka ntiwabara, Ubushinwa imyaka ntiwabara, n'ibindi bihugu bifite ubushobozi biteye imbere. Mu Rwanda n'isi n'umubiri na Shetani, intambara idahagarara, intambara idatuza, ariko izindi zijya zihagarara zikanarangira. N'abazitangije bagapfa. ubu Hitler yarapfuye n'intambara ze na Staline barajyana, sijye wahera. Umwami Yesu aragaruka aravuga ngo murwana, yego, na Shetani mwenyewe, murwana na Sekibi mwenyewe. Uwowe nyine we niwe nyiri teri, niwe nyiri mubiri, niwe nyiri isi, byose biri kombine muri we. Murwana na Shetani. Satani yambara umubiri akakohereza kwiba, ukibaho biba naho batiba. Shetani akwambika umubiri ugatuka abatukwa n'abadatukwa. Donc Shetani intambara anyuza mu mubiri. Hari igihe ishengero, mwebwe shengero mutazitahura, ariko uyu mubiri iyo utabaye urusengero rw'Uwiteka, iyo utabitahura ngo ubihambye ubizirikane, uhinduka urusengero rwa Shetani. Utabaye urusengero rw'Uwiteka, nagira ngo nkumenyeshe ko uhinduka urusengero rwa Shetani cyane rwose. Ni ukuvuga rero ubu tuvugana, ninza kwigisha isomo ry'umubiri, Shetani inyura mu mubiri ikakubwira ngo ifuze biriya, ukemera ukarwara sida kubwo uri kubyifuza. Ifuze biriya ukajya kugwanaho udafitiye ubushobozi kugira ngo ukunde ubone amaronko yo kwifuza kwawe uguhaze, cyangwa urusha abandi icyubahiro. Muzabona n'abagwanira icyubahiro, muzabona. Donc uyu mubiri Shetani awukoresha imirimo myinshi, hahandi umuntu yitegereza akavuga ngo ndarushye. Ndarushye rwose, ndarushye, muntabare, ndarushye. Yewe wa mubiri we, yewe wa mubiri we, yewe wa mubiri we, yewe wa mubiri we, icyama nkazatandukana nawe, icyama nkazatandukana nawe neza. Ubwibone bwawe, yewe wa mubiri we, ubusinzi bwawe, yewe wa mubiri we, icyama nkazatandukana nawe, icyama nkazatandukana nawe neza. Ubugwayi bwawe, yewe wa mubiri we, ubugome bwawe, yewe wa mubiri we, icyama nkazatandukana nawe, icyama nkazatandukana nawe neza. Teye boshe zerededededebo. Umuntu utuye mu mubiri araruhije, imvugo ivuye mu mubiri no kwifuza k'uyu mubiri biva mu muntu bikamubata, kandi akumva ntacyo bimutwaye, nyuma byamara kumugaruka akibuka ko yarari mu mubiri. Umukobwa utuye mu mubiri arirora akihindukiza, yareba amata yagatereka amaso, inzara agasiga ntiwarora, ariko iyo umubiri umuhindutse nta na kimwe cyongera kugaragara. Iwacu sino mubiri ubyumve nza gusiga, nubwo tubeshya twe turabizi uzabora. Naraguhawe ngo ukorere Imana, genda mubiri uzasigara. Uwo ni umuhanzi witwa Gonzage. Ntabwo izo ziri mu gitabo, hari abantu bahita babimbaza ku isomo ry'umubiri. Umubiri
umubiri utwaza igitugu umuntu, umubiri ukagutwaza igitugu neza neza. Abakobwa bakagenda bambaye amamina, abahungu bakagenda bambaye ikibuno, abandi bakambara mukonda wuta, abandi bakakora ibyangwa n'amaso y'uhoraho gusa. Abantu bagashingirwa n'imbwa, abandi bagashingirwa n'ingona, abandi bagashakisha ubuzima mu bapfumu, bakababaga indasago, bakabakatagura umubiri. Amagara aguhindutse amagara agutwaje igitugu. Isomo ry'umubiri turibangire, nawe urizi kundusha, cyangwa se mwuka w'Imana ari igihe yaza kwigisha atakugerageresheje iby'umubiri ukabitahura gusa. Isomo rya kabiri rigoye cyane nuko bakubwira ngo isi irakwanga, ntabwo muri ab'isi. Urumva isi ngo iyo uba uw'isi ibikunzi cyayo, ngo ariko kutari uw'isi isi zakwanga. Yesu aravuga ngo murwana n'isi. Muri iyi si jye ndi umwanzi wayo, ndi kotereta, ndi opozisiyo w'isi. Sinzi senga ntacyo uzobura, senga mugabo we ntacyo uzobura, senga ntacyo uzobura, senga ntacyo uzobura. Iyo Mana dusenga ntabwo izaduterera, iyo Mana dusenga ntabwo izoduterera, iyo Mana dusenga ntabwo izoduterera, iyo Mana dusenga ntabwo izodutererana. Ibyo byose nzabinyuramo senga, kuko Yesu yabinyuze nasenga. Abanzi banjye azabahindura abakunzi banjye. Ibyo byose nzabinyuramo senga, ibyo byose nzabinyuramo senga, kuko Yesu yabinyuze nasenga. Abanzi banjye azabahindura abakunzi banjye. Ibyo byose nzabinyuramo senga, ibyo byose nzabinyuramo senga, kuko Yesu yabinyuze nasenga. Abanzi banjye azabahindura abakunzi banjye. Ibyo byose nzabinyuramo senga. Haleluya, haleluya, haleluya. Turagushimiye mwami Yesu, waratsinze umubiri, utsinda isi, utsinda Satani. Turagushimiye natwe rero ko turi kurwana izo ntambara. Ababyeyi bacu barazirwanye, igihugu kirazirwana, abatubanjirije barazirwana. Bamwe umubiri urabahitana baratsindwa, abandi isi irabahitana baratsindwa, abandi shitani irabahitana baratsindwa. Ariko natwe ubu turi abakandida bo kurwana n'isi n'umubiri na shitani. Turagusabye rero itsinzi, uduhe ingabo nto n'inini yo gutsinda, kuko ari watsinze byose. Haleluya. Nukuri udupiganiye katika jina la Yesu Kristo, tuongoze katika jina la Yesu Kristo. Turagusabye nyaguhora ku ngoma, mu rugendo dufite duhanganyemo n'isi n'umubiri na shitani. Nukuri ni wowe musoda mukuru muri twe, ni wowe ugendana natwe ku murango no mwijoro. 12/12 TMIM. Ukwizeye akizera buno butumwa akakumvira kandi akumviriza, nukuri umuhe gutsinda no kunesha mu izina ry'umunyanazareti. Amen. Ndabakunda cyane. Sare.